Inscripciones escolares hichuro qaltikipanixti yatiqaño tanakanja qayanta pqarakniwaka ukniri wanakateja machaqa ukhamapkiqa ukatja kurunakaja akasimanaj sañanisa ukurunakaja kitinakateja ma yatiqañotaru sarapki yaqaroja hupanakaraki kitinakati antiguos ukhamapkiqa hupanakaja automáticamente ukhamoqillqantataja pqaraki. Viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, yatao yarakiwa. Hichirutua tunka sohta urunaka, aromanti tunka pakal kurunaka maha enero paksitha, kalkanta winakaha kalyant harakiwa, machaka yatekrina kataki, yatekanyo tenakaru, mantapkanya patakija. Ukatha tunka kimsa kal kurunakatha, patunka urunaka maha, kitinakateha maisata maisa yatekanyo taruja serapki, hupana karurakiwa kalaktasini. Supaya Kanais añadakeja hichurua kalkantasini nivel inicial pusi maritani wawanakaru o kamaraki kaukniri wawanakateja sohta maranipki primero de primaria yatecañaru mantañatakeja o jaroja primero de secundaria yatekrina kruraki. Viceministro Irpreja amta werkiwa naira antiguos yatekrina haniwa qilqayas hapjañapa akiti hupanakaja automáticamente ukama qilqantata hapjaraki libreta electrónica ukampeja. O cámara kikiwa taqa director siteqaño utanakan Bolivia marca uchpachanja qaylqawinja mayipjarakiñapawa nivel inicial o cámara ki primaria yataqarinakaruja certificado de nacimiento original hanukaja cédula de identidad documento naka carnet de vacuna ukaja haniwa maíz karakiniti.